urukundo c'est direct. noneho yabaye triangle kubera ko habaye umwana. Madame à gauche, le monsieur à droite devant umwana. Urukundo rero rurava mu mudamu ruzamuke rugere mu mwana ruje kugera umugabo n'umudamu. Ni ukuvuga ngo relation zanyu ni freshe igenda iri akompanye na autre freshe retour. Abantu bize matematike ibyo bita amarelation asimetri barabizi ibyo ngibyo. Ariko iyo umwana amaze kuvuka rero ni ukuvuga ngo urukundo c'était direct, rurava ku mugabo ruja ku mugore, rukava ku mugore rugaruka ku mugabo. Urabyumva ukuntu biba bikimeze? Iyo umwana amaze kuvuka, umwana ataravuka, ndavuga baba jene ntibarabyara, aracyari umugabo n'umugore couple batarabona umwana. Nshatse kuvuga ko ndashaka gusobanurira abantu bumve kugira ngo ntiyakaza havukamwe ibibazo mu tuntu turiya twose dutuma bata inshingano zabo zo kurera, zo kumva ibintu uko bitari. Tiduhereye ukuntu umugabo agomba kwita ku mudamu utwite, ni ukuvuga ngo muracyari babiri, umugore nta mwana aragira, uwo yitaho nk'umwana afite ni umugabo. Hello, mumeze neza, murakomeye, turabasuje cyane, tubifuriza ibihe byiza, tunabaramutsa, turabakumbuye, turanabakunda cyane abakunzi bacu. Ni ukuri Imana ibaduhera umugisha uburyo mukomeza kutugaragariza urukundo, mu kudushigikira mu makomantere yanyu. Ni ukuri Imana ibaduhera umugisha, n'abandi bakomerezeho, abataradushigikira badushigikire kabisa, ntaco bisaba, ni ibintu bisanzwe cyane. Rero turagarutse dufite umutumirwa wacu dukunda cyane, tuba turi kumwe hano buri gihe. Rero sinzi ko twoguma kuvuga ngo umutumirwa, iwe ni umusangwa, tuba turi kumwe kenshi mu biganiro dukora, tuba turi kumwe. Rero turakwakiriye cyane. Murakoze cyane. Urakaza rwose. Wahageze. Merewe neza. Turashima Imana. Akabiho kabaye Bujumbura. Uyu munsi habayeho agakima keza, sinzi ko ari kuri bose, ariko urabona ko muri iyi minsi hari izuba kabisa, ubushuhe bwari hejuru cyane, ariko icyumweru twakibonyemo imvura. Urabona ko n'uyu munsi ritigeze ryaka, ndetse imvura yasa nkaho yashahiye. I Bujumbura habaye nk'akabeho, hameze neza, umuntu ushaka kuryama yosinzira cyane kubera ko nta cuya gihari, cagabanutse c'Ubujumbura. Hanyuma uyu munsi nifuje ko tuganira ku buzima bw'umwana. Si umwana ahera hehe, nshake tuvuge ngo bigenda gute kugira ngo umwana abeho, imikurire y'umwana ibimeze gute. Nico nifuza yuko tuganiraho uyu munsi, tugitangeho amasomo, ubitubwire antake psychologue. Hanyuma reka twiragize Imana muri iki kiganiro tugiye kujamwo uyu munsi. Nije usenga, maze iminsi usenga, none uyu munsi ko mu ikanisa zagutora ugasenga. Mu ikanisa nzambishobora cyane. None ko umuntu usenga mu ikanisa, niba tuzuba gukora ibiganiro utasenze, hariya mba nshaka ngo uwo natumiye ariwe ucishaho isengesho, ariko nanje buriya mba nyashoboye. Rero reka dusenge kugira ngo Imana izibane natwe muri iki kiganiro, kibe ikiganiro ciza kizafasha benshi. Mwami Yesu, duciye bugufi imbere y'amaso yawe, tugushima yuko uri umwami w'abami. Tugiriye neza Mana uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuze dukore kino kiganiro. Reka Mwami ukibemwo, ukiyobore. Mwami Yesu, ibyo tugiye kuvuga ntitubyivugisha, ahubwo dukoreshwe nawe kugira ngo abazagitegera bazagikuremwo amasomo kizabafashe. Rero Mwami Yesu, ngwino ubane natwe kandi udushoboze, ni kubw'izina ryawe Yesu, amen.
ndagira ngo ayo masengesho naho tworeka ikiganiro arahagije. Isengesho riri hejuru ya byose cyane, rikora ibintu bikomeye. Hanyuma reka twinjire mu kiganiro tuvuge ubuzima bw'umwana. Nidushake duhere kuri embryo niko nobyita, tuzamuke tugere ku mwana, kandi tuzatwumva ko umwana imyaka iri limite ku mwana ni 18. Ama etape yose rero tube nk'abayakoraho, ama etape umwana anyuramo yose tube nk'abayakoramo. Rero karibu be nk'utuganirira ubundi umwana niki, umwana ahera hehe. Karibu cyane. Murakoze cyane. Muri ibi bintu twiga, buriya umwana ari au centre, umwana ari hagati. Umwana ni umuntu abantu baba bitezemwo ibintu byinshi, ariko bijya bamwitezemwo rero nabyo birasaba kubikorera. Hari ikiguzi birasaba kuakompanya umwana kugira ngo ejo azavemo ikintu kizima cyiza, iwe kizamugirire akamaro, kikagirira ababyeyi, kikagirire imiryango, kikagirire itorero, kikagirira igihugu n'isi. Icyo gihe rero birasaba ko abantu bitwararika umwana cyane, kuko aranyura mu mafaze cyangwa mu masitade menshi atandukanye. Icyo gihe rero birasaba ko twebwe abakuze twitwararika umwana. Umwana mu ijambo ritari rirerire ni umuntu utaragira ijambo, c'est l'être sans parole, udafite ijambo, sans décision. Urabyumva? Kandi ukiri muri ya myaka nyine munsi ya 18. Ariko no kuba umwana naho bigiye bitandukana. Baratangira wenda ngo de zero, wenda uhereye ku munsi umwana aba yavutse, bagatangira kubara, bakavuga ati nko kuva kuri stade ya 0 à 3 ans hari ibintu umwana ariko abanyuramo. Yava muri 3 à 5 hari ibyo abarimo, yinjira muri 6 ans wenda 7 kugera aho ngaho nkaho wita, hari ibindi yava aho ngaho wenda nko muri 9 à 10 ans naho hari ibindi, yava hejuru yaho naho hakaba ibindi, wenda tuze kumugeza kuri iyo myaka igera mu 18. Ariko hagati aho hari ibindi bibazo abana baba bakwiriye kuba bahura nabyo, kandi biba bisaba ko byitabwaho bakiri bato. Iyo twitwararitse ibibazo by'abana rero bakiri bato, mu by'ukuri abantu baramira byinshi. Na Bibiliya izi bivuga ngo utoze umwana wawe inzira nziza kugira ngo izamufashe muri za bukuru, azayikomeza kugeza muri za bukuru, ntazayivamo. Hanyuma rero mbere y'uko tuvuga umwana uko azavuka, kuvuka k'umwana ni uko haba hariho umugabo n'umugore. Ibyo ni byo bituma umwana avuka. Hari abantu bubatse, umuhungu yashatse, umukobwa yashatswe, babaye umugabo n'umugore. Noneho icyo nicyo cya mbere kigomba kubaho kugira ngo umwana azavuke. Umuntu washatswe cyangwa washatse afite imyaka bimwemereye, pani bishobora kuba byakozwe amamariage precoce, haba ari ku mukobwa no ku muhungu, ariko abantu bafite imyaka ikwiriye. Ni ukuvuga ngo ba bantu muri bo baba batangiye kumva ko nabo ku myaka yabo bafite bakeneye kuba bagira abantu. Icyo gihe rero birasaba ko noneho umwana abantu bamutekereza mu bitekerezo mbere y'uko bamugira mu buryo bwo kuvuga ngo mama wiwe aratwite, ariko byibuze wa mumama wa mupapa baba jene mariye ubwabo bakaba bumva ko bashaka umwana.
umudamu akaba amushaka, umugabo akaba amushaka. Muri icyo gihe rero ku buzima bwo reka tureke kubwinjiramo, ariko aho ngaho hariho etape nka zitatu tuza kuvuga. Harimo etape ya fecondation, urumva ko n'iriya union d'une femme et d'un homme. Icyo gihe ya croisement yabo igatanga deja icyo bita zigote. Urumva umwana mbere y'uko avuka anyura nko mu ma stade atatu. Hari icyo bita zigote, embryo na fetus. Ibyo rero kugira ngo umuntu we byose agenda abibonera amazina, ariko zigote ni nk'aho umuntu aba akiri mwabo w'igi, tubyite nk'uko urusoro ni fetus. Ni fetus je kuwa nimba mu rurimi tuba dukoresha aricyo bisobanura byose biraba urusoro. Oya, mbere y'uko habaho urusoro daboro hariho ikintu cya ovulation ku ruhande rw'umudamu. Hanyuma ya ovulation irageze, noneho umuntu uri muri ovulation, umudamu ahuye n'umugabo. Icyo gihe rero haraba icyo bita fecondation. Ni ukuvuga ngo ya ovule niyo efe n'iryo gi. Icyo gihe rero iyo habashije kubaho ya fecondation, noneho hakagenda ya spermatozoide, icyo gihe noneho ubwo haraba habaye icyo bita zigote. Aho ni ku bintu ushobora kuba wavuga mu masaha cyangwa mu mayinga. Urabyumva? Iyo bivuye aho bija ku yindi ntambwe rero ya embryo. Byava kuri embryo noneho bikaba fetus. Fetus niho wabyita ko bimaze kuba ari urusoro, kuko embryo deja haba hariho gutangira kwifasona, guhura kw'ibintu, nyuma y'irya zigote. Iyo bivuye aho rero habaho fetus. Fetus ni urusoro. Wa mwana rero mama wiwe aramutwite igihe cy'amezi 9. Ibikenewe ni ukuvuga iki? Wa mumama utwite umwana ni uko akwiriye kuba atari frustre mu buzima bwiwe, ntagire ikimubabaza, akaba yishimye, akaba amerewe neza, akaba yitabwaho, agafungura neza, kuko muri we deja afite nk'undi muntu. Ushobora gusonza, yego hariho etape za mbere z'amakomplikasiyo, ni n'ikibazo cyane, ni nacyo ngira ngo wenda tuze kuvugaho. Iki tuzagikorera amaparti menshi, tuzageraga noneho no mu bibazo by'indwara, ariko tubanze tubwire rero wa mugabo ufite umudamu utwite muri ni semene de semene, cyangwa ya stade ya mbere iva noneho kuri cya cyumweru cya mbere bikageza mu mezi 3, ariyo stade ya complication. Ni ukuvuga iki? Umubiri wagiyemo icyo bita substance étranger, hagiyemo ikindi kintu kidasanzwe kidaturamo. Organisme rero iragerageza uko ya expulse. Buriya organisme ihaye ishaka kugira ngo igisori gikureyo, kuko ni substance itazwi mu mubiri. Cya gihe rero nicyo gihe usanga umudamu yagize ibibazo byo kudafungura, yagize ibibazo byo kuvomisa, ashobora kugira bimwe yokenera, ariko akagira n'ibindi byinshi yanga. Muri izo complication rero hari n'igihe hazamo ikintu bita ngo ni uguhugwa. Umuntu akaba yumva ko hari abantu bamwe adashaka, kandi muri aba adashaka rero hari igihe biza ugasanga mu badashaka ari umugabo kumubona, tukome harimo kumwarara, byose birashoboka. Ashobora kumuhugwa, tamukenere ngo amurebe, ariko hakaba n'undi nawe ugira ikibazo cy'uko yamwaraye umwanya wose aba akeneye kumubona. Rero ndabwira abagabo bagenzi banje, icyo gihe nibagerageze kubyumva, nibagerageze batange keya, bite ku badamu, kugira ngo wa mwana, kugira ngo agire sante nziza mu nda, nubwo aba akiri mu nda, nuko mama wiwe nawe aba afite nziza, nuko bamerewe neza.
urabyumva ko hariya umudamu wabaye furisitire muri ya periyode y'uko atwite afite izo komplikasiyo daboro ntafungura, hari abo yahuzwa adashaka kubona, abantu bahita babyumva, sinzi ukuntu asigaye yigira, sinzi ibintu asigaye yikora, urabyumva. Abantu usanze egisperiyanse bumve ko icyo ni igihe nawe woreyajisa negativuma kuri wa mudamu iyo uhaye ukora ibintu atabyikoresheje bitewe n'uko ni ibiharimo. Icyo gihe rero abagabo bagomba kuba bafite matirite ikwiye, akaba ariho bapuruva noneho ko ari ba bagabo bahaye biteguriraga kuba ababyeyi b'abana. Ugomba guherekeza wa mudamu wawe muri izo periyode zose, gerageza umwiteho, gerageza umukajore kuko aba ababaye, aba ari furisitire, ntiyafunguye, n'utwo yafunguye yavumishije, urabyumva. Hari uwanga ibiryo byo mu nzu ariko wamujyana muri resitora agafungura. Icyo gihe nimba ariko bimeze ifone perimetere. Mu gihe rero biba bikiri aho, ba bagabo badafite amakuru, hari igihe usanga bitangiye kuba bifu n'umugore ko kuvuga ngo usigaye wikora ibi bintu, usigaye ibi nawe ni ukwishongereza, inda ko n'abandi bazitwaye ko batameze kuriya, akaba yoguha urugero rw'undi muntu. Ni ukuvuga rero abantu bose ntibanyura mu masitade cyo kimwe, hari imibiri iratandukanye, natwe turatandukanye. Hari abo bigwa neza bakagira n'amahoro menshi batari banagira, ariko hari abandi babura amahoro bakayabuza n'abandi. Muri icyo gihe iyo yabuza umugabo, yo yabuza abandi bavandimwe, yo yabuza abaturanyi, n'ibyo kurumva. Ndibuka ako kantu, reka nkavuge, uwo mvuze warahita bimenya. Ndibuka hari umuntu twari duturanye, wa muntu duturanye rero aho twari dutuye twari dufite abandi baturanyi, urupango twari turimo hari amazu abiri. Noneho rwa rupango rw'abaturanyi, kuko uwo muntu nyine yari muri ibyo bihe yari atwite, hanyuma mu byo yari ahuzwe harimo kutumva n'ibintu by'ibiryo bari guteka, ariko noneho byagera ku mafi bikaba ropire. Noneho ba baturanyi bateka, wa muntu akavuga ngo nimugende muje kumbwira bariya bantu bareke guteka. Urabyumva rero, tekereza nk'icyo kintu, muje kubuza bariya bantu bareke guteka biriya bintu. Jewe ndi mu kubyumva nkagira noze kavomisa. Abantu mu rugo rwabo murababuza guteka? Bagomba guteka cyane. Aho icyo gihe rero wa muntu ntibikibaye gukorogana gusa n'umugabo, ageze no mu baturanyi mwatetse ibintu bibi. Wariyize ari ibyo kurya byiza, wari ibiryo byiza bidafite ikindi kibazo, nawe yari asanzwe afungura. Urumva ni kagahumuro, urumva n'ibyo ni stade umuntu aba arimwo, si ibyo yikora. Hari uwundi nanjye nzi, ariko wowe wamumenye uwo navuze mbere y'uko umbwira uwundi, wowe ngo wamumenye. Uwo namumenye, wamumenye. Hari uwundi nanjye nzi, ni ukuvuga ngo yatwaraga inda agahita ahuga umugabo bikaba ngombwa ko asohoka, azinduka akagenda kugeza igihe wa mugore azavira muri ya stade akabona kugaruka. Karabaye tatekera umugabo, akanga kumutekera, akanga kumumesera, nyine ibyo ngibyo akamabyanga ngo ntabishaka, nyine umugabo akazinduka. Mu by'ukuri ibyo niko biba bimeze. Umugabo uri kunyura muri ibyo bihe ntiyihanganira umugore, si ibyo umugore yikoze, ibyo ni ibintu byatewe n'ibihe arimo bidasanzwe. Uwo nari mvuze, reka nongereho akandi kantu kamwe kuri uwo nguwo nzi. Uwo nzi nawe igihe kimwe yari atwite,
muri kwa gutwita igihe atwite harimo kwarara umugabo. Ni ukuvuga iki kibazo cyari gihari, kuja ku kazi umugabo kugira ngo aje ku kazi yari intambara, umuntu agatangira kurira mu gatondo. Icyo ni kimwe. Saa sita nta gufungura mupaka umugabo ahabe, umugabo akiyaranja saa sita akadomo kagasaba agapoze nta nako afite, akaza mu rugo kugira ngo arebe ko wa mudamu afungura. Nanone nyuma yo gufungura urumva ko yabaga ari oburije ko asubira ku kazi. Gusubira ku kazi byagenda bikaba ingorane, hagera bikaba ingorane. Ndanibuka n'igihe kimwe yafataga n'imyenda y'umugabo ugasanga yakubisemo nk'ishati cyangwa nk'akarakosite, ibyo ndabyibuka. Hanyuma rero ikindi cya nyuma hari umuvandimwe yari yanga, kandi ntiyari amwanga kometeri, yazaga amuziza, ntiyari yanamuhuzwa. Wa muvandimwe yazaga aza mu rugo, yaza mu rugo umugabo akamuherekeza, yamuherekeza yatinda kuko hari undi muvandimwe ariko utari uturanye n'uwo mugabo wa mudamu. Noneho yamuherekeza intambara ikaba. Ndibuka ko yari yarawushabwira wa muvandimwe, aramubwira ati wewe, uwo muvandimwe karumva turamushuhuje, wewe iki nza nkuziza hano. Arabyumva, haza kumvira iki kiganiro, hazacumvira arahita yumva ibyo ngibyo, akamubwira ngo wewe icyo tuza dupfa ni uko uzuza hano nturare, ugasura ukagenda aho yari atuye, urumva ko nyine ntibabanaga, akataha. Icyo ngusaba wowe, umunsi uzoza hano uzuza uje kurara, apana kuzusohoka kugira ngo umugabo aguherekeze. Ibyo bihe nabyo byabaye. Uwo kariyumva, reka tube tumuretse aho ngaho. Ariko icyo nari nshatse kuvuga rero, ku batabyumva bashobora kugira ngo mu by'ukuri umuntu hari ibyo ari kwikora, ariko birasaba ko umuntu aba abifitiye amakuru akwiye. Hari n'igihe muja kwa muganga muhamubwira ngo hari icyo bafasha umuntu, barubwira ntacyo tumufasha, iyi ni stade arimwo, nimba izagira amezi 3 n'imbarane, hari n'abo biperdira bikagira umwanya. Icyo gihe rero abagabo nimugerageze mujue responsabilité yanyu nk'abagabo. Umudamu mu by'ukuri ibyo abahaye yikora siwe. Umudamu ashobora kwanga gufungura imuhira ko mwaja muri resitora akemera. Icyo gihe rero nimba ariko bimeze, nimumufashe kugira ngo rero wa mwana azavuke afite ekilibre ikwiye. D'abord avukana ibiro bikwiye, kuko ibiro bike nabyo ni ikibazo. Ariko si ibiro gusa mu buryo buri physique, meme mu buryo buri mental, mu bwenge, quotient intellectuel yiwe igomba kuvuka nayo ikwije ibisabwa, kubera ijya constellation y'umugabo n'umudamu baba bafite. Ibiri sociale nabyo, uburyo buzatuma umwana abana, buriya refetise ni ikintu bavuga ngo ise percevoir. Umwana ukiri mu nda ya mama wiwe azamenye ibiri umusozi, kuko nimba urakaye ubabaye, umudamu utwite ababaye, umwana arabimenya. Urabyumva? Ibyo bishatse kuvuga ko mu by'ukuri wenda si ka zose, ariko hari n'aho bavuga ati meme renaissance zimwe ziri retarde, amagrossesse amwe atabera ku gihe, atavukira ku gihe. Hari igihe haba hariho imvururu hagati y'umugabo n'umugore, umwana akavuga ati iyi environnement mpaye njamwo ni hostile, bari mu kugwana, reka nigumire hano niho mfite amahoro. Urumva rero abantu ntibamenye ko umwana buriya atangira kumva akiri mu nda. None se bariya bavuka mbere nabo baba babonye umunezero wa se na nyina, bakavuga ati reka ngende hakiri kare, bakihuta kuvuka mbere. Ni nka gute batarakwiza se nyine? Ntubona hariya kwa muganga barakubwira ngo uzabyara avant 2 semaines cyangwa après 2 semaines, iriya date probable baba baguhaye. Hari igihe uyibyara avant 2 semaines cyangwa ukayibyara après 2 semaines. Abaza avant 2 semaines ni nk'aba
ofete kuri ico cyo uko kiba kimeze ubundi nuko umudamu wese utwite yakagombye kubyara kuri ca gihe kurumva ariko birashika akabirenza kandi mu bibirenza kubera ku gihe no kubera inyuma byose explication si ibyo hari ibyo n'abantu batamenya impamvu ariko ico nari mvuze nuko constellation ku bana k'umugabo n'umugore bafite umwana batarabyara batwite umwana azabimenya kandi biramwafekta kurumva bimugiraho ingaruka nimba mubanye neza umwana azavuka ameze neza nimba mubanye nabi umwana azavuka hariho na position zimwe urabona nk'iba abantu ukunda gusanga ko umuntu asa wogira ngo yatangaye yababaye yifashe nk'ukuntu bene ibi ngibi si cyo biri gukora umudamu utwite akana karavuka kakavukana za comportement nazo zimeze nako kakifata usanga hari ukuntu nyine gakora ibintu bivuze ko uko nyina yari ameze byatangiye kwafekta umwana aramenya ko mama wiwe ababaye cyangwa yishimye icyo gihe rero ndabwira abagabo bose amakouple kugira ngo ingo mugerageze mwitwararike ibyo bihe ni ibihe bidasanzwe ni ibihe byiza biba bigiye kubaha iteka muzitwa rirenze ibindi bintu byose urabona amafaranga nubwo abantu tuyakunda kandi ni meza nayo ariko ifaranga si abantu ifaranga si abana kurabyumva ifaranga si abana nimba hari ikintu kiza gitera umunezero muri foye ni abana muri famiye igihe urugo rudafite abana kandi n'abo batarabaronka tubabwire ko imana izibatanga bareke kwiheba Sara yarabyaye anonanta kurabyumva ibyo ngibyo bihangane mu by'ukuri kandi turashima les avancées de la médecine nyine bitewe n'ama insemination nubwo ino izo wenda porogaramu zitarahagera ariko mu by'ukuri biriya nabyo byaje gufasha hari abantu batoronsa abana ariko grâce biriya bintu by'ama insemination ubirakunda bari ingumba byari byaranze iyadeka barabyaye ariko n'ingumba nyine niyo bitonyura muri insemination Imana ifite imbaraga izitanga abantu habayeho ingumba ba Sara ba Elizabeth bana abo bose ni ababyaye nyuma y'igihe kirekire ariko turetse abo mu gitabo tuza abandi barahari benshi byagiye bigenda gutyo rero none nari mvuze ngo abantu nibagerageze bitwararika ibyo bihe mugiye kwitwa ababyeyi mugiye kugira umwana rero agomba kuvuka agasanga aho yaje hari amahoro papa afite amahoro mama afite amahoro umwana akagira ayandi ariko umwana kuvukira mu rugo rw'abantu barara baterana amakofi ni ubuhanya bagize nawe azomutera amakofi azoyapigana none se yaboneye yakiri mu ibyo nitubikore rero tureke nubwo ari birebire ariko iyo ari nka introduction reka dutangire twinjire noneho umwana aravutse c'est la première expérience ni wumva na Yakobo umunsi yari kwaraga abana agiye gupfa bari abana biwe bose 12 yatangiriye kuri Rubeni niwe mfura yiwe kurabyumva rero aho niho bihera ngiye kubwira abana n'ababyeyi bikagera biza bikurikira abantu Yakobo yaravuze ngo Reubeni Ribe niwe wo kubyara kwanje kwahereyeho experience yo kugira umwana ni kuri wewe ariko uri injyamo yanje kubw'ibyo tuzahama hamwe uzamera nk'amazi y'igishanga icyo nshatse kukubwira ni iki ababyeyi mwiswe izina mutari mufite by'umwana icyo gihe rero bimenye ko mu by'ukuri mugomba kugerageza mukaba mwitwararitse ibyo bintu reka mbwire abajene mariye
abahungu n'abakobwa, abagabo y'abajene mariye, fame mariye. Ni ukuvuga iki? Iyo mukiri mwembi umugabo n'umudamu, ni ukuvuga ngo relasiyo zanyu ni fureshe igenda iriya kompanye na otre fureshe returu. Abantu bize matematike ibyo bita amarelasiyo asimetiri barabizi ibyo ngibyo. Ariko iyo umwana amaze kuvuka rero, ni ukuvuga ngo urukundo sete diregite, rurava ku mugabo ruja ku mugore, rukava ku mugore rugaruka ku mugabo. Urabyumva ukuntu biba bikimeze? Iyo umwana amaze kuvuka, umwana ataravuka, ndavuga babajene ntibarabyara, aracyari umugabo n'umugore couple batarabona umwana. Nshatse kuvuga ko ndashaka gusobanurira abantu bumve kugira ngo ntiyakaze havukamo ibibazo mu tuntu turiya twose dutuma bata inshingano zabo zo kurera, zo kumva ibintu uko bitari. Tiduhereye ukuntu umugabo agomba kwita ku mudamu utwite, ni ukuvuga ngo muracyari babiri, umugore nta mwana aragira, uwo yitaho nk'umwana afite ni umugabo. Umugabo nawe nta mwana barabona, uwo agomba kwitaho ni wa mudamu. Relasiyo zanyu rero ni ukuvuga iki? Iyi fureshe yare iriya kompanye na fureshe returu. Urumva ko se diregite, urukundo rurava ku mudamu ruja ku mugabo, rukava ku mudamu. Umwana araje rero, ahari ingorane ya mbere. Umwana namara kuvuka rero, rwa rukundo umuntu yari afite ruhita ruza gusa ruva ku mugore rukaja ku mugabo, ruva ku mugabo ruja ku mugore. Noneho hagiye kubaho indi shema itari yayindi. Shema igiye kubaho ni iki? Hagiye kuba akantu k'agatiriyangere. Urabyumva? Uyu ni umugabo, uyu ni umugore, umwana ari hariya. Ni ukuvuga ngo urukundo ruraturuka ku mudamu rugende rwinjire ku mwana hariya. Nuko nta flip chat nari kubishushanya ngo mbibereke. Urumva? Ikindi gihe noneho kuko njewe ibintu by'amaforomasiyo twagiye tubikorera abantu mu tuzi dukora, ukunzaniye nk'akariya ga flip chat no kwama ntangira na marikere kademontre shema. Noneho shema twari tuvuze ko ni ukuvuga ngo urukundo se diregite, yabaye triangle, habaye umwana, madame ya gauche, le monsieur à droite, devant umwana. Urukundo rero rurava mu mudamu ruzamuke rugere mu mwana, ruje kugera mu mugabo. Icyo gihe rero ingorane ya mbere, umugabo atangira avuga ngo umugore ntakimwitaho. Kuva yabyara umwana jewe, umugore keya ibiki byararangiye. Profite keya mutarabyara. Kandi n'ubundi muzikomeze, simvuze ngo muzireke, ariko umwana niwe uzikeneye kurenza wewe mesiye. Umwana niwe ukeneye kwitabwaho kurenza madame. Icyo gihe rero ikibazo kibamwo ni ukuvuga ngo umuntu wese atangira kwiplenda. Umugore ati umugabo ntakimwitaho. Twatangiriye wa mudamu washuriza umugabo amazi, wamujana muri dushe, wamutekera icyayi, wagira gute, karita ku mwana. Urukundo ko rurava mu mudamu rukahuruka ku mwana, rwarangiza akabona ku mwana ukiriya rukagera ku mugabo. Wa mugabo atangira kwiplendera, jewe uyu mwana kuva na umwana yavuka, jewe uyu mugore wapi. Ibyo nabyo urumva nuko uyu mwana kera yabaye enkonkira, kubera ko jewe ibyo nari nsanzwe mbona mpabwa ko ndi kubona biri kugenda nabi. Noneho hageze turu ya madame nawe, umugabo nawe yabyaye afite imbabazi, babonye umwana ni experience batari bafite. Nawe urukundo ko ruramuvaho rukaja ku mwana, rwava ku mwana rukabona gushika kuri madame. Madame nawe aziplendera avuga ati jewe ni ukuri uyu mwana, umugabo aheruka kunkunda ntarabyara uyu mwana, aheruka kunyitaho ntarabyara uyu mwana. Twatugifitiye aho akuzanira karaduha umwana, jewe noneho uyu ni deuxième bio. Ni ngaho umugabo ni ngaho yashatse.
kandi gureke nje kubikubwira rero tugiye kugira mu cyo bita phase edipienne cyangwa phase ya complexe de Oedipe wumva hazaba intambara zikomeye aha biracyari buke ariko none ngiye kubikubwira ukuntu umwana w'umukobwa ari yatashe kuri papa wiwe umwana w'umuhungu akaba atashe kuri mama wiwe kera mu rugo hatangiye kuba imvururu urabyumva rero ndirimbo ngo mu gihe c'imvura ego ni ikiganiro kirekire tuzagenda tukigirira amapariti mu by'ukuri ko n'ubuzima ariko wumve ko icyo gihe umuntu wese azatangira kwiplendere umugabo yiplendere umudamu yiplendere ariko umwana we iresatse kandi uko niko bitegerezwa kugenda kuko mwebwe nimukomeza gukora bijya muzibagirwa umwana azagira ikibazo kandi umugabo ugomba kuba uri konvenki kandi uriyasira uvuga ko umudamu agukunda n'umugore nawe akamenya ko umugabo amukunda ariko igihe umwana yabonetse mumenye ko ya relation ntabwo ikiri ya yindi ya aller-retour noneho ni agatriangle k'agatriangle rero abatabizi batangira umwana aravutse aho mwokwishimye mwomerewe neza azanye imvuru yewe wa mugabo we ko ndakubwira si we wenyine wenda natwe tuba tubivuga honore veki les experiences nubona ibyo birabaye uzomenye ko habayeho triangle nta wundi muntu wagutwaye urukundo n'ugwanyu n'ugw'umwana umudamu ntiya kwanza umudamu si ukuvuga ngo ntakikwitwararika ariko haje undi muntu ukeneye kwitabwaho jewe umudamu wenda atankoreye ikintu ndi mukuru n'uhaguruka nkakikorera ariko se wa mwana aragikorerwa nande urabyumva amaresitora igihe baba basohokanye ku mazi n'ibindi amagifti ya buri weekend n'ibindi haje umwana umugabo iyo yiriwe arazana gifti y'umwana arazana pupe arazana ibindi arashika atararoha aramutsa madame ahitire ku mwana abari bamenyereye za ndamukanyo zimwe nyine z'abantu bari civilize oya ntazibona n'umwana arashika yirebera umwana nunamubwira ngo arafata iki aravuga ngo ndafata umwana urabyumva abaye nk'aba mugabo umwe ngo bagiye yashitse ahantu nyine ndamuzi uramuzi cyane waramubonye njyewe ibyo byabaye mpicaye ndamuzi baramubwiye ngo urafata iki muri kadire yo kumuzimana aravuga ndafata umwana yego ariko yari yabigize atabimenye icyo bamubwiye oya ni blague gusa yarateye n'igipindi yarateye bari bamubwiye yari ageze ahantu aje kuramutsa abantu bafite umwana yari n'umuwanko w'umwana yego ngo arangize baramubaza ari umushitsi ahageze baramubwira ati se urafata iki nko kuvuga tukuzimana iki baravuga ati ndafata umwana ni ukuvuga iki rero nshatse kuvuga ngo wa Messi nataha nawe icyo yirukira cya mbere ni umubebe wiwe wa madame nataha nawe nimba hari aho yaragiye aho yirukira hambere ni umubebe wiwe urabyumva rero icyo gihe iyo abantu badafite amasomo ahagije ndashima ko twebwe byinshi tibitugiraho ingaruka kuko twarabyize tuba tubizi nta mwanya ubitakazaho uhita wumva ko mwavuye muri ya shema yari isanzwe fresh ale akompanye na retour noneho mwagiye muri triangle birava bizamuka ibone kumanuka iri urumva nuko nguko niko bigenda rero umwana aravutse iyo ni y'amezi ya mbere karitabwaho umwana rero atangiye za periode zo kubona ikintu cya mbere kigira maturite hari ibyo bita ngo ni amazone erogene mu masitade iyo bita ngo ni stade orale stade anale stade phallique hari ibintu bitatu ni ukuvuga ngo umwana rero iyo amaze kuvuka stade ya mbere agira ni orale ni akanwa urabyumva karatuma yonka karatuma azofungura ni zone ihita igira maturite mbese nicyo kintu cya mbere umwana akoresha nicyo akoresha cya mbere abatarabona habe no kumva batarumva ariko akanwa niyo zone ya mbere erogene izihita
igira maturite kuko umwana iyo avutse ararira, nyuma yo kurira iyo bamwonkeje ahita yonka, urabyumva, iyo stade irahari. Stade ya kabiri bita ngo ni stade anal, nibijya ubona umwana ipefere kaka agatangira kuzitoba, urabyumva, kuzexploita toucher dans certaines parties ziwe, nkuko aba hagenda yigirira découverte, urabyumva. Iyo ni stade ya kabiri. Tuvuye muri orale tugiye muri anal. Anal, vous comprenez ce que ça veut dire, ni ukuvuga ko umwana aba ari kugerageza kujua avec ses excréments, kwidekuvura, ce sont des découvertes nka bijya twavuze. Stade ya gatatu ni stade phallique. Stade phallique nimba ari umukobwa tout comme un garçon, ni bya bindi utangira kubona umwana ari kujua na ses parties intimes, urumva, agapeni kiwe atangira akoraho ibiki bene biriya. Ni ukuvuga iki, umwana nimba yakora biriya, qu'il soit fille qu'il soit garçon, nta kumufrustra. Ibyo bishika afite nk'amezi angahe? Ni ukuvuga ko umwana aba akiri hari, abo n'abana bose mufata muri iriya myaka, ni ukuvuga ngo ni uguhera muri periyode umwana hariya aba afite inane, niyo byoza mbere, ariko byibuze umwana aba ari nk'aho afite inane, niho abahaye akora bene utwo tuntu twose. Meme no muri deza yoba kidukora voire meme tuwaza, ariko nuko niko biba bimeze. Noneho umwana rero arimo aridekuvura. Hanyuma rero reka mbwira abantu baza bafrustra abana, umwana yakora kuri parti yiwe genitale muri cadre ya découverte, bagahita bamufrustra. Ni nk'umwana baramugiriye circoncision, birababaza. Hanyuma rero umwana iyo akoze kiriya kintu, ababyeyi muri cadre yo kumubuza bagakoresha sizo, bakamubwira ngo nusubira je coupe, kiriya kintu gishobora kudevelopa byihuse l'impuissance y'umwana, surtout ku bahungu. Ikintu kibi cyane, nko kumubuza ati ni ukuvuga iki, ego urabona umwana ubu bwana bwose muri inane barabugira amasirikonsisiyo, hari n'ubutarinda aho ngaho, ariko byibuze uwo babikoreye azile douleur ziriya petite chirurgie, icyo gihe nakora turiya tuntu twa découverte, rero umubyeyi mubuze, ariko ureke kumutera ubwoba, umwereke sizo cyangwa umubwire ngo nasubira urakupa. Nukomeza kwereka umwana umukasi mu mutwe, iwe yarimo yidekuvura, kandi muri kwa cadre yife se toucher lui-même, ageraho meme iriya appareil yiwe, donc kariya ka appareil kiwe kaja en érection, urabyumva. Nugerageza kumwereka ukomeje gukoresha cya kintu tiva coupe, ni ukuvuga ngo umwana azahita developa l'impuissance, kuko yumvishije ko ni ikintu kibi, yagize zijya douleur arazizi. Natangira kwikoroka amubwira ngo tiva coupe avec les ciseaux, yabonye ukuntu bamugize, uriya mwana ni ukuvuga ntazosubira gushaka ko iriya muvema, biriya bintu byose yarimo yikoramo bya découverte byongera kumubaho, azohita biyabandona. Kandi nabiyabandona ashobora kudevelopa impuissance. Rero nitumenye ibyo tubwira abana, nitubakompanye, nitubabuze, ariko tutabafrustra, tubabuze neza. Oya, pana gusubira kumwereka ikintu cy'umukasi. Umwana nare ega na biriya wumva abana kwa muganga, umwana agira gutya, mukagenda mubabwira ngo ndakujana kwa muganga, ndahamagara muganga, nimwe mukereya frustration, umwana akiyumva ko umuganga ari ikintu kibi. Nta muntu ugomba kuhoza umwana hayarira ngo ndakujana kwa muganga, noguma kurira ndahamagara. Erega nibi wumva by'ubugome bubaho, ni ababyeyi babyigisha abana. Umwana nimba arize akabwo wamubwira ngo nurira tere aragutwara, kura kiritiva imbuto mbi. Wa mwana azakura azi ko babanta ari abagome, ari babi, azokura akora icyo bita mécanisme de défense, ashobora kumeta anje zo guhangana bari abantu, azi ko c'est un danger.
rero tumenye ibyo tubwira abana n'ibyo tutababwira. Buri gihe umwana ntagomba gukora akantu kaka guhita uvuga, habe n'ibyo kuvuga abarimu, ndakurega ndabwira maîtresse, ndabwira messi, vraiment biriya ni ibintu bibi cyane. Wewe kosora umwana icyo ugomba kumukosoraho, umwigishe, unamuganiriza, unamugira inshuti, ariko ureke cyane gukoresha ibintu bya mufrustre. Icyo tukivuyeho, izo za stade zitatu, icyo bita orale twavuze ni akanwa, anale donc ni biriya donc c'est dans l'anis, hanyuma rero phallique ni iyi partie génitale ku muhungu cyangwa ku mukobwa. Ibyo reka tubivuge gutyo kuko je ne saurais pas kubivuga dans cette langue, byibuze dans une langue étrangère c'est biriya dusi kurenza uko nakoresha iyi terme, ariko j'ai affaire ku bantu batoya, nibo mpaye mbwira abajene bakiye bubaka kandi bose banyuze mu mashuri, nibabashe kucyumva ko izo zone ni zone érogène. Ni nacyo gituma n'umwana yakuze izo parti zose uko ari zitatu nizo akoresha dans sa vie adulte. Kuranumva? La stade orale akanwa, à l'âge adulte ça sert pour les baisers. Kurabyumva? L'anis urumva ko erega n'ibintu n'ibiwumva bijanye na homosexualité tuzobivugaho, nzokubwira ukuntu iyo umwana mutamuha kompanye neza muri ariya masitade, umuntu wese avuka ari afite ikintu, ni ukuvuga iki, umuntu ni nkaho haba hari amahirwe yo muranda kuba homosexuel igihe ataherekejwe muri izi stade, wa mwana bahaye agira amahirwe make cyangwa amahirwe menshi yo kuzadevelopa l'homosexualité. Hanyuma rero le phallus, iyi stade phallique, le phallus c'est l'autorité, c'est la masculinité, c'est la féminité, c'est ça la partie qu'on doit se servir mu bintu bijanye l'amour faire ses enfants, naho niho binyura. Hanyuma rero ibyo tubitambuke, tugiye mu myaka itatu ukazamura hariya muri 5 umwana, hari ibintu bibiri ngiye kuvuga. Icya mbere, umwana aba afite age questionnaire, ni igihe cy'ibibazo, umwana bari gupoza amakesiyo, kandi ni mumufashe rero ibibazo byose ari kubaza ni mumusubize, kandi mumuhe de bonne réponse, apana kumubesha, kuko numubesha azagifata cya kindi. Icyo gihe rero nta no kumva ngo akakana kari mu kungora ngo ibibazo, oya, umwana agomba kubaza pour savoir, hariya niho akura ubumenyi. Ni mumuha kompanye muri ya stade age questionnaire, azokubaza, uzuvuge ati ni ibiki byabaye, umwana ntakamuriho ariko agomba kubikora. C'est ça le stade arimo, age questionnaire nimufasha umwana ibyo avuga. Erega habe n'umwana uko yawiga kuvuga, iyo ahaye avuga ntugomba kurepeta bijya avuga, wowe ugomba gukosora. Abana b'imfura batinda kuvuga kubera ko nta bandi baba ariko bumva cyane, ariko abana bakuru ba kabiri ba gatatu basanga abandi biraborohera. Ariko rero ni ukuvuga iki, abana nubwo baba bahaye bafasha abandi kuvuga, hari igihe babigisha kuvuga ibitari byo. Umwana yavuga ni foti bakarisubiramo, ora umwana nimba akomeze foti we mukosora, nukomeza kwigana bijya havuga azogira ngo niko biza bivuga. Icyo tukivuyeho, reka tuvuge icyo bita stade édipien cyangwa la phase édipienne, complexe d'Édipe. Nituyirangiza ihera ku myaka iyo ngiyo ni oya, ihera de 3 à 5 ans. Iyo stade donc phase édipienne, le complexe d'Édipe, ni ukuvuga nituzoba tugifite umwanya, ni wewe uhaye ubibona, turakomeza tuje muri periode bita periode latente, tuje muri puberté, wenda na adolescence turekera aho ngaho. Umwanya nuzoba warangiye turahagarariraho. Umwana rero mu myaka 3 kugeza mu myaka 5, siyo wavuze ko ari imyaka y'amakestionnaire, irimo ni age questionnaire iyo ngiyo, ariko nshatse kuvuga indi stade abarimo
iyo gusa nshatse kukubwira ko n'imyaka y'ibibazo ariko rero umva stade bita ngo ni complexe de Oedipe izihera de 3 à 5 ariko kandi niyo iyo aje questionnaire ababaza n'icyagihe abamaze kumenya ibintu agomba kubaza abaza bihera muri 3 hanyuma rero complexe de Oedipe ni iki? Complexe de Oedipe complexe ndayita sinkizi naje muri uru ndi gukoresha timukimbase dukomeze. Complexe de Oedipe ni ukuvuga ngo ni attachement sexuel qui lie tout enfant à son parent du sexe opposé. Reka nsobanure. Ni igihe umwana aba arimwo usanga ari kwegera umubyeyi badahujije igitsina. Umwana w'umukobwa ufite imyaka 3 kugeza kuri 5 azoba inshuti ya papa wiwe aba umwanzi wa mama wiwe. Umwana w'umuhungu w'imyaka 3 kugeza mu myaka 5 nawe azoba inshuti ya mama wiwe abe umwanzi rivale naho atarabanzi komtera ariko nyine haba harimo gupingana kutemerana ndetse no kutifuriza wa muntu ibyiza. Buriya umwana muto nawe ari bibi abatangiye kwifuriza abandi cyane rwose ko ndagira ngo iwe abataragira muri ibyo ngibyo. Iyo myaka arayifite imurimo ureke ugeze hariya. Hari icyo twigeze kuvuga ubushize icyo bita masochisme n'icyo bita sadisme. Fata umwana mutoya uhaye wonsa utaranakwiza inane wenda uraho tututuru dentition akumera abana hari abamera amenyo mu mezane. Umwana nubwo abakunze mama wiwe kandi ahaye amwonsa aramwonsa akamererwa neza ariko yarangiza ivale morde akamujya amenyo kwibera. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo mu mwana deja afitemo l'amour et la haine kandi ni ku myaka mito naho ureke bariya b'imyaka 5 urumva nimba biha bikora umwana w'amezi 8 aprefetereza w'imyaka 3 niki. Ni ukuvuga ngo wa mubyeyi batemera. Urabona niki bishatse kuvuga iki? Umwana ni ukuvuga ko umuhungu aba ari yatashe kuri mama wiwe ariko akumva se papa wiwe ni obstacle. Premièrement nimba umwana ari guteta umuhungu kenshi usanga papa wiwe yo mufrustre. Umwana mba ashaka gukurikira mama wiwe atulota usanga papa wiwe hamufrustre. Umwana mba ashaka kurarana na mama wiwe papa wiwe iva me frustrer. Je vais te donner un exemple. Abana b'imyaka mito ingana kuriya papa wabo yari hariya bararara mu chambre yabo ariko papa wabo yadahari wenda n'umuntu ukora ingendo udakorera mu rugo babana bose doire kamwe kuza kurara na mama wabo. Hari abo nzi baza bagira ibi. Ce sont des petits enfants ariko à l'absence de leur père bagahita babwira mama wabo ati c'est mon tour uyu munsi uja kuryama muri chambre ya papa na mama. Baruha kubera ko nyine hari abashaka kubimonopoliza ngo bibi byabo bonyine bakagira donc un consensus bakavuga ati none ni wewe ejo nuriye. Babyumva? Ni ukuvuga iki rero? Ba bana baba bari yatashe kuri ba papa kuri ba mama wabo. Abana b'abahungu. Abana b'abahungu. Kandi ureke nkibabwire neza ngisobanura aho ngaho mu cyumva. Umwana utakoze ico utaciye muri iyo stade utanyuze muri iyo stade uw'umuhungu ntakunde mama wiwe uwo mwana afite akaga gakomeye ashobora kudevelopa homosexualité mu buryo bworoheje cyane kuko umubyeyi uwo yiidentifiye c'est un parent du même sexe ariko bisaba ko umwana yiidentifia muri iriya myaka ku mubyeyi de sexe opposé akaba ari wakunda akaba ari wa désir kandi buriya nawe aba afite le désir charnel nubwo bakiri mutoya ariko muri we il a ce désir il a ce pulsion
c'est au bas âge ariko muri we hari ibintu bimuanira kandi il veut prendre la responsabilité kizo papa wiwe afata kizo mama wiwe afata. Hanyuma rero umukobwa nawe il est attaché kuri papa wiwe, ugasanga mama wiwe niwe nawe wabaye rival, tibumvikana. Ubwo ni ukuvuga ngo uriya mwana nawe natidentifia kuri papa wiwe, muzamenye ko umwana nawe uriya mwana rero c'est un homosexuel potentiel. Afite ikibazo kuko mu buryo bwo kwidentifia tibyakozwe neza uko byagomba gukorwa, donc byabaye anormal. Umuhungu widentifiye kuri papa wiwe, umukobwa akidentifia kuri mama wiwe, ibyo c'est anormal, c'est un comportement anormal, c'est déjà une anomalie. Uwo muntu gushaka bizogora kuko un sexe opposé ntakimubwiye. Aho turahatambutse imba hari amakestionnaire uje kuhabaza, ubwo mbabwiye ngo iyo niyo phase EDPN. Kuri aho nyene tukiri aho ngaho, none se mu gihe uhabona umwana ari kwiyatasha kuri sexe opposé oya pana sexe opposé même sexe sibyo, tuvuga umwana w'umukobwa kariyatasha kuri nyina niwo yakunze cyane, niwo hayegera, cyangwa umwana w'umuhungu kariyatasha kuri papa wiwe. Mase muri ico gihe hari ni nk'iki abavyeyi bafasha abana en fait bimwe seine ni ibintu biba umuntu yavukanye muri we. Nakubwiye ngo aba homosexuel buriya kera niyo bafata ko homosexualité c'est une maladie mentale, ariko l'homosexualité c'est une pathologie. Bon, c'est pas une pathologie, c'est pas une pathologie, plutôt c'est une orientation comme état d'autre. Hariho orientation zine, hariho icyo bita hétérosexualité, c'est une femme et un homme bagomba kubana. Hakaba icyo bita l'homosexualité, c'est femme contre femme, homme contre homme. Icyo kihavuye hari icyo bita bisexuel cyangwa bisexualité. C'est une personne qui est à la fois attirée par donc par une personne du même sexe et en même temps du sexe opposé. Ni wa muntu devant un homme il doit avoir les attirances, devant une femme il doit avoir les attirances. Niwe ni bibiri. Hakaba abandi bita ngo naba asexuel, ils n'ont aucune orientation. Habe une femme habeho un homme, iwe ibyo ntumubwira. Nico gituma nkubwira ngo biriya byose rero bimwe seine, urabyumva rero. Ariko icyo nari nshatse kuvuga muri bimwe bituma abana bo baguko hariho kuba frustre. Umwana yegera papa wiwe wenda nyina akamufrustre, cyangwa umuhungu yaba yegereye mama wiwe bakamufrustre. Nimba mumufrustre rero ko muramuranda kuzaba undi muntu utariwe utazamenya icyo bita heterosexualité niki. Ego Harimo akaine ariko kandi harimo natwe ibyo dufasona. Kuri iriya myaka nukubire kuko niko bigomba kuba, c'est un fonctionnement normal. Hubwo nimba bitari uko c'est anormal, il faut veiller. Kubera ko n'igihe abantu baja gukora leshwa gushaka, umuntu wese garçon tout comme fille, iyo amaze gukura batangira kumubwira les normes et valeurs sociétales, ibintu muri société bakavuga ngo hariho les incestes. Inceste nuko bavuga ngo ta muru ugomba kugirira ta mama, ton papa, ton frère, ta sœur, ta tante, bajya abantu bose bo muri famille mufitanye amasano. Urabyumva? Noneho ico gihe umwana icyaza akora rero iwatangira gukora donc les choix, icyo bazabita ninde wamwenteresheje mu buzima bwiwe. Nimba atari papa wiwe n'umusaza wiwe, kumukobwa yabona kumukobwa, icyo gihe naza gushakwa buriya nunabibona. Je pense abakurikiye hari ikiganiro kimwe wenda nzi umuntu avuze ngo jewe ati
kuri kritere zanje ku bijanye na apparence physique, je nari nkeneye umugabo mugufi cyane, nari nkeneye muremure, nari nkeneye umudamu muremure cyane, nari nkeneye mugufi, nari nkeneye w'inzobe cyane, nari nkeneye wirabura. Bijya biterwa, ni ukuvuga ngo umukobwa agendera kuri se, yogendera kuri papa wiwe cyangwa musaza wiwe cyangwa n'undi muntu wo muri famiye, ariko uwo yabashije, uwo yari yaoriyanseho sonamu. Ariko gukoga muri societe bamwereka ko c'est interdit, ni inceste, iwahita rero noneho akareka akavuga umukobwa uva muri famiye y'abantu babaje zoba mal chance nyine kutabona nani, ariko kitereza iyo azokenera umuhungu umuje. Kurabyumva, umukobwa uva muri famiye y'abaje ufite basaza biwe babaje ya papa wiwe jeya, azokenera kwepuza un garçon jeya, tout comme une femme nawe, tout comme wa muhungu nawe. Si sa mama Ebrine mbari inzobe nimba ari muremure usase nawe azo ni hariya. Rero nari mvuze ngo izo ni stade abantu bagomba kuba bazi bakaziyakompanya mw'abana, ko tutabaherekeje muri ibyo rero bibagiraho ingaruka iriya. Bakiri batoya aho murabareka, bamaze gukura rero niho mugenda mubibereka. Nibiyumva byo gupratika inceste, ahanini usanga l'inceste n'aba wumva babije abana babo, abagabo n'abakobwa babo nibo bapratika inceste contre une femme et son fils. Kubera iki? Abagabo bafrustra abana b'abahungu cyane, bakabayelonya na ba mama wabo, ariko aba mama rero ntibaza no wa mwana il est attaché avec son père. Ico gihe hari igihe uja kureba utabaye maso ugasanga ya l'inceste qui est en train d'être faite cyangwa réalisé. Izo ni stade umwana agomba kunyuramo, ejo bizomufasha kudevelopa iriya heterosexualité, amenye ko agomba kubana n'undi muntu ariko di sexe opposé. Igihe atanyuzaga muri izo stade rero bimukonduriza kuba yakwisanga muri biriya bibazo. Yego, si aho humvikanye. Reka humvikanye cyane. Tugiye muri periode latence, la periode latence cyangwa la periode latente. Ni ukuvuga iki? Wa mwana wari muri jya senka w'ibibazo byinshi wirirwa ukubaza, aragenda atambuka hariya muri siza, ageze siza seta na wita, umwana akamba babi agaceceka. Siza seta wita, umwana agaceceka, taba kibaza bya bintu tukazugira ngo yabaye na ya periode yo kuyatasha aho ngaho aba ibintu byose biza bibanza guceceka. Ni periode latente, ni ukuvuga ko yavuye kuri bababyeyi za bintu byose urabona vraiment umwana ari ahantu, nubwo bitokwama birangira complètement, ariko byibuze zijya age questionnaire bijya guma babaza, bijya byo kuvuga abona ari active mu bintu byinshi azaceceka. Urazumva rero uwo mwana ari muri jya periode latente, ibintu byinshi bimuhishemo kandi nibizogaruka bizozana imbaraga zikomeye. Urabyumva rero yabitse amareponse menshi yahawe byinshi yarimwo byose yariko yo observe agaceceka, ariko hari imbere rero bigiye kugaragara. Iyo tuvuye muri iyo periode latente ya 6 à 7 à 8 kuvuga twavuze ko age questionnaire ni entre 3 à 5, ariko hariho na karetare cyangwa no kudepasa, si gitangaza ko yogira no muri 6 naho ngaho tutotura. Ariko umwana azayinjira muri iyo periode yindi ngo ni latente, hagati muri iyo myaka 7 à 8, uwo mwana rero akaba acecetse atuje, atari kuvuga ariko haba hari ibintu akingiranye muri we. Iyo avuye aho hari icyo bita puberté. Puberté rero ni periode itangira gutegura umwana, itangira idevelopa difference hagati y'umuhungu n'umukobwa. Buriya abana bose bagifite iriya myaka iva nko duhere kuri iyo yo hasi ukageza ku myaka nk'icenda, ahanini biragoye no kubatandukanya, ndetse no kuri bamwe 10 kabo buke aho babona bose bambaye nimba utukilote, hari gutamutandukanya ngo uyu ni umuhungu uyu ni umukobwa. Ariko icyo gihe rero hatangiye kwiyegeranya noneho icyo bita le caractère
sexuelle secondaire. Umwana atangira kugira la forme, umuhungu agatangira kugira forme aho ngaho neva o 10 11. Ni ukuvuga ni periode ya puberite aba hatendere maturite. Icyo gihe utangira kubona deja hari ikintu, hari impinduka zigomba gutangira kugaragara. Urumva apparition de se ku rugero kuri bamwe aho byaje byihuse, élargissement du bassin, gutangira kubona la différence hagati y'umwana w'umuhungu n'umukobwa. Muri iyo periode ya puberite ni maturite aba yatangira kujamo. Deja ubwana bw'ubukobwa kenshi aho ngaho unaja kwinjira hariya muri adolescence niho baba bafite buriya bujwi bwiza cyane, ubujwi ini voix suave. N'abaririmba batangira kuririmba naho zabihera, hazatangira kuri maduza aho ngaho hariya bafite akajwi kari fasone keza feminine. Mu gihe umuhungu kera ijwi nawe riba ritangira kuba roke, ritangira kuzaja kugira base. Iyo niyo periode. Iyo avuye aho rero duza ukazamuraga uja kugeza iriya wenda ko muri 15 16, iyo ni ya periode 17, hari nabo urenza aho ngaho, ni ya periode ya adolescence ushika kuri 18. iriya ruguru iragenda tuvugera muri 12 ukazamura vera aho ngaho dufate 15 16 ngaho. Iriya periode rero c'est une période difficile à gérer. L'adolescence se croit incompris. Umwana w'umuadolescent aba yumva ko ibyo avuga mutabyumva mutabyemera, kandi ari we nyiri bayazana. Ababyeyi baranguye, niwe ubagoye ababyeyi. Urabyumva? Dusigaye mvuga nti banumva abamaze kugira orugeye, ntabashaka ko si wa mwana ngo uvuga ngo urahamagara ngo yikange. Ni umwana umaze kugira orugeye, kiburi, aba yiyumva n'imbaraga bazifite. Uramubwira akagusubiza, wanamubwira icyo adashatse akakwihorera. Rero iyo ni periode nayo igoye ku babyeyi, nibayimenye gira baherekeze mw'abana, bafasha abana. Nigeze kukubwira ko abafaransa buriya ni abantu baza bagumuka cyane, ibintu by'amamanifestation nabo ntiborosha abafaransa. Muri ya periode des adolescents ibyo bakoraga n'ibijya twavuze, abana batangira kunywa inzoga naho bihera. Icyo gihe rero surveille kompanyi y'umwana ni bande, umwana ajana n'abandi. Umwana imba avuye ku ishuri atatashe yanyuze, nimba yagarutse imuhira agomba kujya akaryama akiga, yatembereye he. Ibyo rero niho tugomba kuakompanya abana, kandi tutaba frustre, ariko tubakompanya tutaba permissive cyane ngo tubarekere ibyo bumva liberté yose, ariko kandi tutaba frustre, tukagerageza gufata logistique miri hagati, tukabakompanya. Kandi gufasha umuadolescent il faut se faire ami, kurenza uko woza komenopoza umuntu wumva ko wokoresha imbaraga cyangwa igitsura. Icyo gihe rero abafaransa ba interdise abana, wenda nimba ari fumer c'est interdit, ikisi ikingiki, faire ça kutumvira ababyeyi ni c'est interdit. Abana nabo umunsi umwe ise donner dans des rues, baja mu mihanda nabo bakoresha des pancartes, barandika ngo c'est interdit d'interdire, birabujije kubuza. Rero naho ngaho hagati aho wenda mu bindi by'ababuza birabujijwe nawo kubuza. Bimwirirwa mutubuza namwe turabibabujije, birabujijwe namwe kubuza abandi. Urabyumva? Ni izo periode rero umwana iyo arenze aho aba yabaye umuntu wamuakompanye neza ukamugeza muri iriya 18, nta burara yakoze, abageze aho akora shwa yokora ikintu yakideribe yakizeho. Ariko muri iyo myaka ibyo bakora byose wumve ko nta makuru, nta information. Rero ababyeyi niba be maso muri izo periode. Tuvuze wenda abafite ingorane z'amaretare, donc bariya bariyere manto, tuzobigarukaho tugende tubivuga n'ukuntu umubyeyi agomba kudekuvura ko umwana we muri aya stade de développement. Ese kuri uku kwezi umwana ari kuba ari gukora iki, kuri iyi stade umwana ari kuba ageze. Muri icyo gihe rero iyo hari ibyo ubonye bitagenda, c'est très urgent,
c'est très nécessaire yo guhita uja gukonsulta abaganga kugira ngo bafashe umwana bigishoboka. Rero ndatekereza ko wobaza ibindi bibazo tutoturu, ariko reka tube tugarukiye kuri adolescence. Umwana numuherekeza neza ukamwinjiza muri iriya myaka 18 akayirenga, ibiba bisigaye nanakora ikosa ntaho rikwitirira niwe azoba yari deribe. Simvuze ngo nukumuta urakomeza k'umubyeyi, ariko byibuze ile amejire yo gukurikira ibintu aba afite amakuru ahagije, nawe warabimweretse akamenya ngo nakora iki azohura n'ibi, nakora iki azohura n'ibi. Muri iyo myaka ya mapuberite n'ibindi niho ugomba kuakompanya umwana azoba yinjira muri iriya myaka ituma atangira kubona ses règles mensuelles. Icyo gihe pour la première fois utabimubwiye nibimubaho umwana azogira ngo ni ibindi bibazo yagize yagwaye. Il faut déjà l'annoncer ukamubwira na hygiene tout autour y'izo periode. Abana turabaterera abandi, nta kintu kiri tabu ngo utokivugana n'umwana. Ni umuhungu n'umwana wawe uvugana nawe, ni umukobwa ndabwira abapapa n'umwana wawe uvugana nawe umwegere. Il faut se faire ami. Umukobwa avugane na mama we, ndavuga umuntu wese bose. Nashatse kukubwira hari igihe usanga umupapa atovugisha umwana we w'umukobwa ngo se ditabu ntitwovuga kuri iyi sije, mwanga kuyivugaho ejo ikabyara ibindi. Iyo umusobanura ukamubwira ati iyi myaka ufite wibesha ugakora erere, kurumva hakagira icyo ukorana n'umuhungu uzotwara inda. Nutabimubwira ejo azoyitwara. Nibyo bibabaje senopire. Bwira umwana utitaye ngo uyu ni umuhungu ngo uyu ni umukobwa. Dufate ngo umuhungu ni uwase ngo umukobwa ni oya. Uko ni uguhunga responsabilité. Abana bose ni abanyu. Abatagira base, abatagira ba mama wabo bazobwirwa n'abandi. Kuko birashika umwana azavuka ariko bwaca akabura ababyeyi, yobura papa wiwe yobura mama wiwe. Ico gihe se uzotegereza ngo ise wagiye ni uzoza kumubwira ibintu, mama wiwe wagiye ni uzoza kumubwira. Ico gihe umva ko iyapa insije tabu ku rubyaro rwawe k'umwana wawe. Vugana nawe mwereke ibigenda ibitagenda. Ico gihe bizafasha umwana kumenya uko yitwara muri bya bibazo. Iyo duparvenye rero kuba twaraherekeje abana muri ubwo buzima bagatambuka iriya myaka, ibindi byaba ari ubuhanya, ariko batambutse iriya myaka batitwaye nabi nta n'indi myitwarire mibi bagira, ariko waje gupfa no guharibika muri iyo myaka. Urakoze cyane, turagushimiye.